Predsjednik Republike kaže da je antidron puška i to je sad teza koju će oni razrađivati u narednim danima, ali mi ne smijemo na to da nasednemo. Jer karta na koju igra ova vlast je obesmišljavanje svih činjenica i svih događaja i razvodnjavanje. I mnogo je primjera koji kažu i svedoče da će vreme da potisne u zaborav sva ona nepočinstva koja se dešavaju od strane vlasti, iz redova vlasti. Vidjet ćemo u narednim danima kako će to izgledati. Ja verujem da će sigurno biti nekih privođenja ili hapšenja, ali da po nekom sistemu slučajnog uzorka da bi se javnost zastrašila, da bi se građani obeshrabrili, sigurno će određen broj ljudi biti priveden. Ne znam, kažem, koji kriterijum će biti primenjen, ali ova vlast ne preza ni od čega i to je tehnika, prosto jednostavno tehnika vladanja. Ono što je ovde veliki problem, to je nepoverenje javnosti u državu, u državne institucije i nepoverenje javnosti u sektor bezbednosti. Mi smo u ranijem periodu imali lošu korespondenciju između sektora bezbednosti i građana i kad god se desila neka tragedija u sektoru bezbednosti, mi nikad nismo imali pravovremene, tačne i istinite informacije. I to je ono što i kod vas, i kod mene, i kod svih izaziva neku vrstu sumnje. Sjetite se, pogibija 7 ljudi u helikopteru, Omer Mehić pijan. Pogibija Dejana Stojkovića na Pešteru, aktivirao se protivpožarni aparat. Kada je Novica Antić iz Vojnog sindikata Srbije rekao Veljko Belivuk koristi vojnu kasarnu u Pančevu za uvežbavanje sa vojnom municijom, cepane su knjige iz dnevnika kasarne, nikada nije utvrđena istina. Da ne govorim o porodici Milivojević iz Lučana, gde predsjednik Republike kaže pa nije to modna pista, a svog direktora naprednjaka dovode da mu aplaudiraju. Dakle, svako nepočinstvo u vojsci nije dobilo krivično-pravni epilog. Ista stvar je u policiji, znate, Katarina Petrović, pa, ne znam, Aleksandar Obradović Krušik, pa jednostavno, evo, Ilija Kostić, penzioner iz Novog Sada. Ko je odgovoran za prebijanje Ilije Kostića i nanošenje teških telesnih povreda? Pa Dejan Dragijević u policijskoj upravi u Boru. Da li znamo šta se desilo tom čoveku koji je preminuo u policijskoj stanici? Pa Radovan Đenadić, dečko iz Guče koji je vezan u šumi. Dakle, ovakva informacija iz sektora bezbednosti jednostavno nije tačna i nije pouzdana. I vi kad imate takav sistem, paralelni sistem koji kreira ova vlast, jednostavno ne možete da verujete ni vojsci ni policiji.